Okang' mar bero pur kod rito kuonde ma chiemo wuoke e kaunti ma Bungoma oyudo sir manyien tok tend kaunti no komakore kod jachiw sir kata jochiw sir mamoko yawayanga chenro mar puonjo oganda ewi pur e yo mayot. Chenro no geto miyo jopur yot ka gitiyo kod yore manyasani mar neno ni chiemo oyudore moromo. Koloso e sach nyasi no, jalup gavana e kaunti ma Bungoma Jennifer Mbatiany wacho ni chenro no biro miyo jopur nyalo mar loso chiemo ka gitiyo kod yore manyasani ma ok gitiyo kod teko mathoth. Jatend migawo mar pur e kaunti no Herbert Kibuchungi bende wacho ni sirikal biro tiyo kod jochiw sir mamoko mar neno ni jopur oyudo puonj kod kony madwarore. Mko na mahali mnaenda kuuzia hiyo mazao. Ndio sababu kama county government tukishirikiana na national government tunajaribu kujenga masoko. Katika county nzima ya Bungoma tunaenda kupata markets, modern markets 20. Tunavyoongea saa hii 16 inaendelea na tunang'ang'ana tuhakikishe kabla Disemba tuwe tumemaliza hizo market tuweze kuanza kufanya kazi. So lazima tuanze kuproduce chakula ya kutosha kwa watu wote wenye tunaleta duniani. So hiyo ndio kwa sababu tuna introduce hii strategy yenye itasaidia sisi kuzaisha mazao mengi ndio to feed hii population yetu. Na tunataka kusema asante kwa watu wenye wanatusaidia kwa hii strategy. Kuweza kutransition from conventional agriculture to agroecology. Kwa sababu tunajua kwamba jinsi kilimo inaendelea siku hizi ni ya kwamba watu wanapenda sana mazao ambayo imeproduziwa kwa njia ambayo haina kemikali ambazo zinadhuru afya na ambayo pia inaangalia usawa wa mazingira. Kwa hivyo hiyo ndio jambo kubwa sana ambalo tumeweza kushuhudia